Ovaj svijet je pun siromaštva i bijede. Moje ime je Fado Davut Findić. Ja ću vas odvesti sada da vidite. Na ovom svijetu ima mnogo ljudi, a razlikuju se samo jedno. To je su klasi življenja. Imamo oni ljudi koji se snalaze u svemu, jer su bogati, imaju para, veze. A ima i oni koji jedva sastavljaju krajem s krajem. I pitaju se da li će dočekat sljedeći dan. Znači, ovaj film ćemo posvetiti onima kojima to svakodnevnica, upravo to što ćemo pričati o filmu. A mi kad ugledamo na ulici takve ljude, prorade neke posebne emocije. I upitamo se kako ti ljudi žive. Kako oni žive? Upravo ćete saznat sada. Mi smo se potrudili za vas. Ja. Ja. Alo, izvinite, zovem povodom oglasa za posao. Da. Pa, bil sam mogli naći da se dogovorim. Park kod općine, nije problem. Za sat vremena, ok, nije problem. Hvala, prijatno. Da, ja sam rekao da se nađe neki točno. Sad smo mi prijavili svi mi da su kritični zauzeti u radnom mjestu, sad znate još radno mjesto. Pa znam sve, što vi nudi kao koji konkurs vremena, ja vam bitno trebamo. Aj čim bude novi konkurs i novo radno mjesto, ćemo se pa da kontaktirat ćemo se. Ok, prijatno.